Richarding T APSC CCE Surihini Roing Korahini Pen Sub Registrar Kachipa Unduna Jok KSU Dator Head Branch Pen Karchu Lang Charchu Charchalong GELC Pastorate Indeng Thongke Bretroxi Ninkanesek MIP Kapaman West Karbi Anglong Keruni Southern Forest Range ke Parlopona long Aron Repen ke plak athingpi Keneplong Karbi Anglong Live Adap Abirta ton pen Archuponikta Thang Chikloni Pai Cricket Homerni Lakhaing Kora Trok Dwarbagri MAC constituency ke Parlopon Date Horalong Kedo Moniram Langne Auditorium Hall along Karbi Students Union Date Hor Head Branch Atumpen Chapater Pipon C Kidamtang Surihini Ra Inkorahini Aningkan Assam Public Service Commission CCE Asat Lang along Chipa Unpon C Sub Registrar along Ring Sir Kep An Chipa Undun Abangpu Richarding Tiapan Karchua Jaime Kepaman Pon Bangso Karcho Ajay Megalong Man Kido Abangpu Date Hor Police Station along Sub Inspector Harlong B Vilongbi College Principal Junali Ronghang P Date Hor Higher Secondary School along Lothan Banglapen Kekangadong School Lothan Bangatum Ronga Saratum Pen Chetong Dunsi Karcho Ajay Megalong RDP Dun Bangso P Harlong B Vilongbi College Principal Junali Ronghang P Pen Education Mate Loki Charlie along Ko Anaja Kong Doma Lapen Ale Kelong Mapu Aputak Ong dung gache tong dun ke Charlie Klim Somara tumapan EC awareness program along Jumesen alam the than pachini pon Bangso Phi Jaimek Juddet pen KSU Date Hor Head Branch Amaipu Amoron Terang pen tame lam the piklang pon Lapu Karbi Anglong mate Dwarbaguri along Lapuson ke Charlie ke ongabang phophan karchu pon long ke ning charong fiklo Lason thak si non oviki mia tum tami loke Charlie pen anutin tami ali chepalong pon thek nang chipusi pachini pon mate chuning report kachoro hepatpik pajiro pininitum kacho ponlong non hedong surhin ra engkor henia bharman APSC along chepa undon abang thu sir Richard T alang liphan stamia kero pilo pinilitum piporsi labangso felicitation binangkok malik purong te ilitum pangbarda me ilitum karbia khai idam tang pen Chilang nano lubte nona bangke lo ke Charlie nasta me alang abang thu fitin sta me kapor yang deng dulu lason thak si litum pini labang so joini si pini litum alang li tu yang deng cepa undun pen litum archu ponlong APSC CCE kachepa unduna bangphu Richard Ingti dame ame thanga kai ke Charlie alam chethan ponsi non ke Charlie bom also mara tuma phantame Jumesen alam Iprang ke paprang pon ji alam tham pon students mate loki Charlie also maraduma phan aning parung tekang Nelimen Richard Ingti apen neli rong amen lake bapuram sina date hor neli loki Charlie stame date hor English LP school la dapat neli primary yang deng chipon pono la sofi neli kanto yang deng Charlie pun dia pan putot class 5 pun metrekan ke neli Dipu Christian English High School along kasi Charlie pono la so pendeta pi neli HS la pen graduation lage Dipu Government College pen si Dipu pono la pendeta pi ke neli master degree lage political science subject pen Assam University di campus along kasi neli 2015 and kan chipon pono la pendeta pi ke 2020 and kan neli putot dia dan sistemi chipon pono kasi la so pena pi 2021 and kan neli Assam ter sistemi chipon university putot non mat kan neli Dipu Rom Medium School ong si assistant teacher asais neli klem pon bom la so klem bom hosi neli APSC asalang setami pidun lo neli non lagi cheng sia phong la pogali neli non adi hupen ke batai ke thoma phong lo ke tong dum la si batai ke thom apong ke choput an ke neli sub registrar la bangso revenue and disaster management also department ong neli angkoi chepan News report Karbi Anglong Live Gospel Evangelistic Churches Atumpen Tarapung Lang Charchu Sai Taro Arong along Kedo Lang Charchu Church along Ingdeng Thongkebra Troxy Pastorate Ninkan Esekamaipi Kapaman Pon Lason si kedam tang ni phai sir kebarni anerlo por phai hinia por pen me cheng ponsi mondoli ke jatum lapen pastor dikon pen chenglok pinang anatum chetong dunsi me padu ponlo Laso hut Reverend Barnabas Terang, Reverend Sodarson Taro,
thare rensing tokbi atum pen danglok mondoli ingkora trokatum chitong dun bangso hud Reverend Barnabas terang pen kaninje ponke non ningkan sek amai pi kibi ponalong athipi alam ki en ponke God set free mate ke jokla pen ke pache thang pusi than pon halapu ki jut siani Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin pen kaninje ponke non tarapum lang charchu sai taro arong along Lapuson Gospel Evangelical Church tumpen pastorate ki do ponalong nili aluhiaman pen nang kachitong dun longke mi piklo athe tarapung borpung along kaching thur jiaphan sai ki klem pon jiaphan do piklang laswalong nili stami kamatha dolo lasi isi si pen sita nang klem pon bom pupusi minje padupong Lobong so certainly may padodim lagi mare lang churchu sai tarorong wala long sai ria long ke lagi tarapunga angkang along lo lagi tum organization taken itum la Gospel Evangelical Lutheran Church total monling ko si do তেতিয়াহ'লে মোৰ গাঁও ফালে 1 কিলোমিটাৰ আছে মোৰ ফালে 1.5 কিলোমিটাৰ এই সৰু সৰু ৰাস্তাবিলাক আমি ফটকে দি ভাল পাই দীঘলটোত দিব গ'লে সেইটো 5 বছৰত মোৰ যিমান পাব সেইটো গুচি যাব বাকী মানুহখিনিও গালি পাৰিব ইয়াতো কাম কমপ্লিট নহ'ব সব ফালে আধা আধি হৈ থাকিব গতিকে কেলকুলেটেড ডাঙৰকে প্ৰজেক্ট আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ডেফিনেটলি পিপল অফ Tarapong and Borpung will get a good result out of my work. News report Carbing Long Live Thangthang chikloni phai cricket homarni West Karbi Anglong Kheroni Southern Forest Range arlo Adap prin prele apor malom aronre pen thengpi kang hupon agari aphan nepdun si thengpi la pen gari aphan raikom sai khia tum pen chepari deng pon Pier thelong thengpi thengprang jongsi ave pulote munit monor la pen lang roi langjing anta duun imati rengun e bonta munit atum aniwanga porta ingnam ke paru asai si klembom Lapuson jongsi arniwang thengpi kang hu bat bom pulote arnisi ke virdechi Lason si West Karbi Anglong Kheroni Southern Range ke parlo Amreng Forest Reserve arlo pen thengpi kang hu pon pu Abirta long pon si Assistant Forest Ranger Jasera Ronghang ki Japon pen Raikom sai khia bitung atum pen Adap por phahini rachitim apor malom AS01 QC 3847 lapen AS 31C 1015 Humni Mahendro Bolero pick up agaria long aron repen ki plak tanga thing pi kar thang pon kang hu atuma phan ne pon lo kang hu pon vega bang hu atum akang ting awar sai chu MC gari ke vega tum pen pen kaju pusi Assistant Forest Ranger Jasera rong hanga hin pen than pachini pon lo bangso thing pi a market value lake I hum pen suri phokep trokep an do ta hai puta pherang ke thengno nang than pon I think PK sop ahoy sai de ahoy awal ke sonpo hola nikli tunon ke renila di sop lang la pelang serta bang halang jan halang mati so ke sop procedure dolang hai ke ini tu molat lem jadi dati sih tum chini pop pan ko son ma si claiming ma jadi hari kena gari kena ke tumni Iho malong ini tentang unko ke evaluation eklim bedalang mati di mana lang lap lang si mana lah kan pot 50 bat atau 60 terus menggok Iho magari lo Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live Dipu Police Station ke parlo Kiram tang ni phai cricket home ani Adap por phai sirke pa por malom Dipu Medical College and Hospital athengno ihuma building a hem ki kim bom a hem kang tu yalong pen nang ki klub phirajok inura bang phwa pran kidam Birda kilong pon ateng pen indeng ki thom a hem chardon mate dola ki thom a hem ang song along setari ki hek bom mahut men nang klub phitlo building ang song pen nang ki klub phit abang phwa phan ki claim rapel tung tong se kot pen Dipu Medical College long an se ke lang aphan pali damlo bonda kele pora khut anabangke ache the ave tanglo আমি ৰাতিপুৱা ভাত চাত খাই কেনে কামত গৈছোঁ নিজৰ ইচ্ছাতে আহি গৈছে তাৰপিছত কেনেকুৱা বা আমি তলত পোষ্ট কিবা হেৰি কৰি আছোঁ ৰিপেয়াৰিং বাঢ়াইছে তো আমি কৰি আছোঁ তাৰপিছত সেই ৰেঞ্চ লৈ কেনে ওপৰত যাই কেনে খলনতে কেতিয়াবা গিৰি গৈছে কোবাৰি নোৱাৰোঁ আমি তলত গ'লোঁ কোন গিৰিলে
dealer hasin Kachini do natengke apran ke damjui cyclem bangphu Morigaon district Lahurijan police station ke parlo Borkabol arong amikar Abdul Karim Masopo Bildar Hussein Pusi Pachini pon সি কৈছে হ'ব মোক কৈছে তেতিয়াহ'লে মই ৰেষ্ট লৈ সেইটো খুলি দিওঁ মই খোল খুলি দিয়াৰ পিছত নিজে মই কাপোৰ চাপোৰ খুলি আছোঁ সিহঁতেও কাপোৰ চাপোৰ খুলিছে খোলাৰ পিছত মই চিধা হৈ চাইছোঁ সিহঁতি তলত গুচি গ'ল News report Karbinglong live Pinyada Abirta ke lapansi kang ton poniklo